Kiumia kihituku mutongoria wa bururi William Ruto manena munini wa Rigathi Gachagua ni manyitanire na AIPCA kanitha wa AIPCA Kenol na makiranira gucoka kuo no muthe munini wa president akihigia kiraniro kiu igogona-ini ria gucokia ngatho. Gachagua uria ukumagaritio ni atongoria kihiri ndanekinyia ari moko matheri kuria heanire ciringi milioni 5 inya kuuma kuri mutongoria wa bururi William Ruto uria uri bururi-ini wa Egypt kigomano-ini kia ucenjia wa riera nemwe yake. Kwa hii dam, mega dam, Maragua Dam, I was instructed by His Excellency the President, Maragua Dam 4 niiweke kwa hiyo projects zile ataanzia launch as soon as possible. We have faced situations that were very difficult, but when I retreat myself alone, najiulizanga kama hatugepitia hayo tungeshida hii kiti. Na andu manjira atiriri ndimwire ngwataniro ya kanitha uyu nake ni ya matuku maria mothe mwathani akumuiga thino itu. Munini wa president ndanetigithia kuhutiriria ciĩgie itemi ria mutongoria wa Azimio Raila Odinga arita mutongoria wa mung'ethaniro. Gachagua kiuga uyu niguo wira uria umwagiriire. Kama hangetoka upinzani akakuja kukoroga serikali angesimamisha mambo mingi sana. Hii maneno ya extrajudicial killing haingeendelea, maneno ya state capture haingeendelea, maneno ya conflict of interest haingeendelea. Ugukiri uguo mubunge wa Laikipia ya irathiro Mwangi Kiunjuri uria waritie ari mwena wa Nanyuki nyoritie mwena wa mung'ethaniro uhe thirikari kanya ga kuhigia ciiraniro ciao kuri muingi akimakuruhania na mathina mamwe maria magumiire bururi. That is your work and that is a good job. Umepewa hiyo kazi na Wakenya, tafadhali fanya kazi yako na uendelee na hiyo kazi ya kuuliza maswali. Na hao wenyewe ndio wanajua shida za nchi zilianza namna gani. Wanajua madeni ilichukuliwa kwa njia gani na ilitumika kwa njia gani. Hawa wanataka kusema hii kiangazi iko ni hii serikali imeleta. Kiangazi imekuweko. Wanatulaumu maneno ya mafuta na walitoka mafuta ikiwa juu. Na rere thirikari ya Kenya Kwanza ithiete na mbere na kurekereria kuumba thirikari. Munini wa president ni akidireta Iturwa nyingi iria cirathukirwo atongoria gicigo kia Kirima-ini ni kuumana na unyiti mbaru uria gicigo giki kiaheire mutongoria wa bururi. Na nikio ngirora riria ite cia ma minister iratangathirwo ni murathikiriirie nyumba itu ikuo kandire kuo. Riria ma PS maratangathirwo nyumba itu ikuo kandire kuo. Kiumia kihituku President Ruto ni arekereirie maritwa ma aria endekithitie iturwa-ini cia andiki a karu amwe magitetia wagi wa wigananu wa icigo wa munini uyu. Turarehire thirikari ino gutire handu ari gwetagwo tutariho. Koru twathikiriria andu acio tungirarira kioro. Ithue andu a nyumba itu na mheshimiwa Alice gucokeria ngatho ni ucamba waku. Githurano kinini gia gicigo bunge gia Kandara gitanyetwo gukana tafanio tariki 5 mweri wa mwambĩrĩrio mwaka ukite. Gachagua riu akiranira kwaga gutindikiriria muhuraniri o wothe kuri muingi.